Assalamu alaikum туугандар. Туткан розоңуздар кабыл болсун. Кара Суу району Учкун кой базары туугандар. Аз бир катар балардын койлордун баларын билип беребиз. Катталбагандар болсо катталып, лайктан басып, ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер туугандар. Күнгө 1 март воскресенье. Көп кочкорлор канчадан болду? 16-13 а? 16 миң, 13 миң болуп туугандар. Кочкор, козу кочкорлор да? Козу кочкорлор туугандар. Кана козулу коюңуз канча экен? Bular 28'den. Бардыгы 28 миңден, а? Канча тиш коюңуз? 8 тиште туугандар. 28 миңден экен. Козу эркек ургачыбы? Козусу ургач экен туугандар. Бу токтулар канчадан болду? 17'den. 3 тең токтубу? Нар канча тиш? Агыңыз? 6 тишкен канча бул? 22 булчу? 17'den. 17'ден, а? Базар канча берди бу токтуларыңызга? 15'den verdi. Базар 15 миңден берди туугандар. Semizde var. Семизде союгонго жакшы дейт, семиз экен. Бунусучу агын канча берди базар? 19 verdi. Агына 19 миң берди туугандар. Канча тиш дедиңиз? 6 6 тиш экен. Ойлор не кыласа? Ака мына канчадан ака мына коюңуз? Бул меники эмес. Сиздики эмеспи? Сенас билбейт экен. Так. Кой канча болду шеп? Канча болду бу кой? 10,5 buldu. 10,5? О, Эмне мынча арзан алгансыз? şundaydı. Жакшы. 10,5 миң болду туугандар. Касага барбы же? Жок. Касага жокпу? Касага жок. 10 миң болду, өтө арзан болуп тур. Шеп канча болду булар? Satlat. Сатылабы канчадан? 20, 18. 18-20. Канча тише буларың? 2 тиш 6 тиш. 18 миң 20 миң дейт туугандар. Туган кочкор канча болду? 16,5. 16,5 миң болду туугандар кочкор. Бабам канчада атасыз? 27. Канчада атасыз ак койду? Канчада атасыз дейм? 27'de. 27 миңби? Канча тиш бул? Козубу? Козу экен туугандар. 27 миң деп атат. Базар канча берди? 24,5 verdi. Эртеме 26 миң берди. Азыр 24,5 миң берди дейт туугандар. Ет экен бирок жакшы. Бу токтуларбы? Канчадан токтулар мкан? 22 миңденби? Союшка даяр экен, а? 22 миңден дейт туугандар. Токтуларды. Базар канча берди буларга? Базар 20 миңден берди, а? Экөөнө тең 20 миңден берди. 20 миңден 40 миң бериптир да, а? Ака туугандар. Мына козулардын ургачы эркекпи? Эркекпи? Канчадан булар, а? 17 кем var ekan. 17 миңден кеми бар, а? Базар канча берди? Bazar arqıl berdi ekan. Базар аркылуу берет дейт туугандар мынакей. Козулар 17 миңден кеми бар дейт. Кабы кочкорбу? Канчадан экен кочкор? 21 миңби? Базар канча берди? 19? Канча тиш ака бул? Козу экен туугандар. Базар 19 миң бериптир, агам 21 миң деп атат. Kayerdesin? Мына куйруктан карагыла. O kayerdesin? Канча болду бу койлор? 46 oldu. 46 миңби? 23тен болуптур да? 23 миңден 46 миң болду туугандар ошо койдун. Мына козуларың канчадан укам? 10 ming. Бул 10 миң, а? Бул 14 миң. Булар канча тиш мына койлорың? Bular aka yaşı içine aka. Жашпы? Канча тиш? 2 тиш окшойт, а? 2 тиш экен, а? Канча бунун басы? 14 миңби? 14 миң дейт туугандар. Арык бакканга ушундайларды алып үйгө таштап койсо болот да туугандар. Муну 10 миң дедиң, а? Бул 10 миң болсочу? 14 миң, а? Базар канча берди ушуларга экөөнө? Буга 13 миң берди. Бугачы? 8,5 миң берди туугандар буга. Буга 13 миң берди. Камна солугуңуз канча экен ака? 35. 35 миңби? Бу канча тиш? 2 тишпи? Боз окшойт, а? Кысырбы? Базар канча берди ака? Базар 30 миң берди туугандар. Жакшы кой экен узун. Бу козулар канчадан түштү ака? Канчадан түштү укам? 14,800. Бардыгы тегиз 14,800дөн, а? 14,800дөн түштүр тууган. 14-15, а? 14-15 аралаш экен да. 14-15 миңден түштүр туугандар ушул козулар. Ака мына козулу коюңуз канча? 25 кем var. 25 миң кеми бар экен туугандар козулу кой. Канча тиш бул? 6 тиш. Базар канча берди? 21 verdi. Bozar 21 ming berdi kozulu koyup oturganlar 6 tişken.
Aka mına urgaçılar mı? Tokta. Qanchadan bu toktularınız? 16,5 mingdan ha? 16,5 mingdan tuğanda toktular. Bazar qancha verdi? 15.800 ikisini verdim. Buna çoğun koyu 15.000 son. Ha, bu koyunuz qancha etish? 8 qancha verdingiz? 15 ming so'm kemi var ekan. Bularga 15 mingdan berdi tuğanlar. Toktularga. Bu çoğun koy ekan tish buzuq. Bu qanchadan aka? Bu. Qo'chqor urgachi erkek mi? Urgachi ekotan ha? Qancha todasi bularda? 16,5. 16,5 ming ekan tuğanlar. 16,5 mingdan ekotan. Tuğanlar mına qo'z qo'chqorlar tuğanlar bir qora deydi. Aka bular qanchadan bo'ldi? Ha, tish jarib qoldi, 2 tishdanmi? 2 tishdan. Qanchadan deysiz? 19'dan da. 19 mingdan tegiz. Tegiz 19 mingdan ekan tuğanlar. Soyuş kayan var. Soyuşlar da var dedi. Liboy время çalsa uydan soyuş var dedi tuğanlar. Numerinizi aytın onda. 0553 0553 12 12 79 79 03. 03. Tuğanlar oşol numerге qaylasanızlar, soyuş boyunca Liboy Mehmet qaylasanızlar çalıp söyleşemiz deydi. Bari uyuna alıp kete tuğanlar. Ama bularga bazar qancha verdi aka? Pazar ertemenen verdiler жақсылап. Ha. 18'lerinden verdiler berbe koydular. 18,5 mingdan bergenken berbey qo'ygan ekan tuğanlar. Hozir уже tuğanlar ana mına baqqanga qo'chqorlar aka, mına baqqanga qo'chqorlar qancha so'mdan aka? 12,5 mingdan. Tegiz 12,5 mingdan ha. Bazar qancha verdi? Bazar 12 mingdan berdi tuğanlar. Ha baqqanga rasa bo'libdi shularchi. Baqsa 1-2 oyga tishlab qo'ysa son bo'ldi. 12 mingdan berib tur bazar berib tur akam. Ya mına qo'zi qancha so'm ekan tuğan? 11 ming mi? 11 ming deydi tuğanlar. Ha, boluş 11 ming ha? Boluş 11 ming deydi. Жақсы aka келбей қалса 8 мыңға беріп қоямын. 7 ming 8 ming so'm so'rab atqanlar ham bor ekan tuğanlar. 9 мың тұрады. Ha, bunu 9 ming so'radi ha? Şunu 9 ming so'radi, o'zi qanchada otasizmi? 9 мың сом тұрады. Qanchada 10 otasizmi? мың деп тұрады мына. 10 ming mi? Qanchaga kelsa berib Oha, bola turan 10ga bermedi. Ha, 10ga bermebdi. Ertemenin. Baqqanga rosa aytayotganda o'zi ha. Buna qo'zi qancha ekan qo'zlari? 12 mingdanmi? 12 mingdan. Bozor qancha berdi bularga? Özü aldık bunu. Ha, aldinglar 12 ming. Ha, uyga olib ketasiz. 12 mingdan olib turibdi tuğanlar. Buni 10 mingga berib beraman deydi. Baqqanga o'ta son. Akamda ko'kko qancha urg'achi? Ova. Qancha bunimiz? 23. 23 mingdan tuğanlar. Qancha tish? Qo'zi o'zi, tisharlikmi? Qo'zi o'yincha. Qo'zi o'yincha deydi. Bozor qancha berdi aka shuga? Surodat. Qancha so'radi bozor? 20. Bozor 20 ming so'rab tuğanlar. Bunda qo'zini qo'ygancha ekan uka? 28 ming mi? Balasi erkek urg'achimi? Urg'ach ha? Qancha tish qo'yding o'zi? 6 tishmi? Bozor qancha berdi? 24. Bozor 24 ming berdi tuğanlar. Bunda qo'zini qo'ygan. 6 tish deydi. Aka bu qancha tish qo'y? 4 tish mi? 4 tish ekan tuğanlar. Balasi qancha ekan? 18 ming ha? Bozor qancha berdi aka? 14,5 15 verdi. Bozor 14,5 ming berdi tuğanlar. Ya aka bunda qo'zi qancha? Aldınız qancha oldu? 15,5. Tuğanlar 15,5 ming bo'ldi shu qo'zi. 15,5 ming oldu shu qo'zi. Aka bu gurongoy qancha ekan? Burongoy 17. Bu qo'zi bo'lsa kerak ha? 2 tish bo'layın da qo'y. Ha, 2 tish bo'layın deb qoldi tuğanlar. Yem bo'ladi. Qancha 17 ming dediniz ha? Bozor qancha berdi buga? 15 verdi. Bozor 15 ming berdi tuğanlar. Qaysi kanal senin? Buna qo'zi qo'chqor tuğanlar. Baqqanga, enchiga aytaydi. Qancha so'm bu? 15 mi? Bozor qancha berdi tuğan? 12,5 ming berdi. Kichkina qo'shsa berib yurayotgandingda 12,5 ming berdi tuğanlar qo'zi qo'chqor. Kamma qo'zlar qanchadan ekan aka? 13,5. 13,5. Bunisichi? 12,5. 12,5. Bozor qancha berdi aka bularga? Ekoni. 11,5 mingdan berdi ha bozor. 11,5 mingdan berdi tuğanlar bozor. Akamda qo'zli qo'y qancha bo'ldi ekan? 30 kam var. 30 ming kemi var ha? Qo'zli qo'y tuğanlar 30 ming kemi var. Balasi urg'ach erkakmi? Urg'ach. Balasi urg'ach ekan. Bu qancha tish o'zi? 2 tish. O'zi 2 tish ekan tuğanlar. Bozor qancha berdi aka? Pazar 28 verdi. 28 ming berdi ha? Bozor 28 ming berdi. Qancha oldu bu? 18 ming oldu. 18 ming oldu. Tegiz plashatka, wow ha? Tegiz plashatka ekan. 18 ming oldu. Akamlar gurongoylar qanchadan ekan? Buroniki tuğan abi. Bir qamoqdan ketdim. Ha, birovniki ekanda, birovniki ekan. Bu qancha bundan gurongoy? 14,5 neta. 14,5? Bozor qancha berdi?
Pazar sırayla göster kaçar. Sıra kança sıra açat? Berbedi bazar. 14,5 ming turtu onda. Urgaçı erkek bu. Urgaçı bu. Urgaçı kirdi onda. Bunlar kozlar kança eken? Ha. Kozlar satılışını aytayım bir. Satıl, yok özü kança da siz. Hemen 20 eder. Ekon 10 mingden ha. Bazar kança son verdi eken şu ekonu. 19 beri atacağım. 19 beri açat kirdi onda bunlar. İçine key kozu. 19 ming beri var. Bunusuna 11 verdi, bunusuna 8 verdi. Bunusuna 11 ming verdi, bunusuna 8 ming verdi onda. Akamda kozu kaç kar kança eken? 14,5 ming de odası. Bazar kança verdi buğa? Bazar. Bazar 13 ming verdi tuğanlar. Ağam 14,5 ming de odası. Bazar 13 ming verdi. Kozu kaç kar? Şef kança oldu çoğun koy? 16 ming oldu kança tiş bu? 8. 8 işte tuğanlar 16 ming oldu. Ağa sizinki kança oldu bu? Kaçan ama bir koylar. Koy kança oldu ki? 24 ming oldu tuğanlar mı? Koçkarken de oğlum. No bandalar bugün pazarga çıkıptır. He koy alıp sattın arabadan? Kançayını alıp sattın kan? 6 10 alıp sattır. Malades. Vapşe küçtüler ya bunlar. Şu yaşlar ösot atlar bize. Ya kamda kozlar kança oldu bunlar? 72 ming oldu tuğanlar. Koç karıken ha? 4'ten koç karı 72 ming oldu. Ya kança oldu bu kozlar? Şef. Ya vapşe bir be. Ha vapşe bir eken. Ya koç karı kança oldu? Ha? Koşkaramaz. Ha soluk bu. Kança oldu? 19 ming oldu tuğanlar nasıl oldu? 19 ming oldu. Buna urgaçı kozumuz? Koçkor kança dediniz bu kiçik koz koçkor? 12 canım. 12,5 ming oldu tuğanlar koz koçkorda. Pazar kança verdi tam? 11 canım. Pazar 11,5 ming verdi tuğanlar. Şunday bakkan kalsa olur tuğanlar şunday. Aka bu koçkorlar kançadan geldi? Kançadan mı oldu? 26 ming? 21 ha? 26 21. Öte son mu oldu? Barakasın versin. Şef kança oldu? Koy kança oldu koy. Kança? 16 ming oldu konuş. Kança oldu ka koy. 21 ming oldu. Kança tişken? Iki tişken tuğanlar 21 ming oldu. Boğaz eken. Boğaz eken, şu boğaz eken. Ukam kança oldu bu kozu? Kança? 15 mi? Lan arkası için. 30 bulduk. Yok 15 milyon 30 boldur tuğanlar. Tuğanlar şu men video sonuna gelip jetti tuğanlar. Kattalbağanlar bolsa kattalып, лайктан басып туғандар, ой пікіріңіздерді қалдырыңыздар туғандар. Ассаламу алейкум, үйіңіздерге береке.